ita it's a fake visa yeah. So ndakira kuria ukenyitwo ilura kirona mathire makiona followers rede na to majuri tairo rikungimera na niothiaga kundu kuingi no gacoka tondu nona ndu mahinguraga on Monday yes magikijera reke tugushugurikira na ihenya riu ndashugurikira ndu mundu wa mbere magithi makijera thijihuri visegi na ngihuri na nginengero na andu matirahio visa by the cia Dubai mundu rathi Dubai utakinyite 40 years ni turamera era kore very tricky muno kuheo visa ya Dubai rwakoro rathi ukapre visa itagwo Sharjah na no nginyo Sharjah airport ni ndapre ile ya Dubai to ndakire Dubai airport no maundu magithi maikara wega na ngicokeria ngatho ni andu cuma kindeithia kidogo uyu wako apply etagwo Steve na dakika ndo ile thimu ringi ngwiciria ndanyitwo tindiria kihenia ni ayoka ni aroka riu na ndo mokaga ni ba promoter acu ingi no riu ndeto yake hanirikitie gutunga very popular kikundi DJ known as DJ Dibul thutha wake kumbura ndeto cia kumakania ndeto iria citaramenyekaga na ndeto iratigire mafans na presenters akameme fraternity in shock but we thank God ati niaracokire guku bururi-ini ari mugima. DJ Dibul ni umburite ati niarohete thabari ya guthii bururi wa Dubai for a mugithi performance kuria arakorirwo agikio ngono bururi-ini ucio na arahingirwo airport thiku 2.5 kuona athite muthenya wa Friday no aracokire kurekio muthenya wa Monday kiroko on second na kurekio gwake kurari kudipotwo guku bururi-ini. In addition to this, DJ Dibul augete gitumi kia maya mothe kuhanika ni gukorwo arandirite na agent utari na wigiririki ate kumenya ageciria we ndari na mihinga oro yothe ya gucera bururi-ini ucio na thutha arakora uguo tiguo kuri. Roro ni ruo rugano ruria DJ Dibul aheanite mitambo-ini ya Kameme FM at Shajamuka Show 1-on-1 with Baby Top and Chef Gathemba. Listen what he reviewed live na gutiga athikiriria magaita maithori. Ore mwana Dubai. Unfortunately dia ikotire go perform ngai no ni uragiturehire kindu no ana gogeikarite kwa ni ile yaga kwena nginya mbugi kana whatever ni turago ne roja nigo so gogithie gwe kambuni hau yajitire visa mundu rajitagira visa etagwo Stylex towards something tamorore ngai na Jesus na ni gagicanora gagathingia kamwana njini na andu aria angi mara ito ni gite ginya mundu etagwo MC Gogo airport muno rure MC Gogo no adithagiria kanjera mundu cia korwo hano ugu kai ni gite mundu etagwo Avril airport ko ithari mathata meri abotige turenda kumenya atiriri andu aya events na umanjitie kuhiana agency aria matwaraga iretu aitu turu ta kindironire ta kiciana citu ikihurwo na Saudi na Doha riu macenjetie makaji kunyanyasa aini na gwiciria kambuni yo tondu ina complaints nyingi muno dia cokete kurora tondu mariti na manager wakwa eno ya mundu akarora akamwira interrogation ugeka research yaku kamenya no uragwita hihi kamuri mauta wira na yari the first time ndautaga wira nake akora kambuni yake verify takameme ura tu verifyaga I know wakora ina to scan to igege ni arathia koya visa cia mundu akoya mbeca cia mundu akakumunengera visa so visa yako yari nduthu aikirete visa nduthu ndarikirie process yothe so ndagikinya ku airport ngihold hakuwe mathaa kwinduko taigirie ugu airport. What are you saying? Yes. Nikio tutakonyitaga na thimu nikio mundu anyita na thimu no lakiri riu mundu agithia kaingenia icanukaga ndaithie gathi hoteli cia kugu kidogo no at least ngai ni agutithite wari na tubesha na no watutigire na Ikuru quick mat tukihingura mutigire quick mat uida wajiko uthiete gwethera kana no lakiri riu mundu etagwo ta Chrislia moyo kathuru aratakwa ku Dubai mayo kamthuru mayo kamakijo tuki apply another visa adi kuri safari makijera tono akinoga muno ikara airport madware kidogo Dubai tours kidogo nikapumzika kidogo ka birthday treatment na gigishoka ginya birthday bo sweet nikukugaira baruni si woi tajera terere so they gave you a dummy etago dummy visa it's hebi amatare hire for instance it's a fake visa yeah so dakina kuria ukenyitwo ilura kiruna mathire makiona followers rede na tondu majuri tairo rikungimera na ni uthiaga kundu kuingi no gacoka tondu nona riu mahinguraga on Monday magikijera reke tugushugurikira na ihenya riu ndashugurikira ndu mundu wa mbere magithi makijera thijihuri visegi na ngihuri na nginengero na andu matirahio visa by the cia Dubai mundu rathi Dubai utakinyite 40 years ni turamera era kore very tricky muno kuheo visa ya Dubai rwakoro rathi ukapre visa itagwo Sharjah na no nginyo thire Sharjah airport ni ndapre ile ya Dubai tondu ndakire Dubai airport no maundu magithi maikara wega na ngicokeria ngai ngatho ni andu cuma kindeithia kidogo uyu wako apura iretagwo Steve
na dakika gathi ndo ile thimu ringi ngwiciria wanyitwo ndanyitwo tindire kiheni ni aroka riu na ndo mokaga ni ma promoter acwiki no na nduta promoter ucio etagwo Chris Liam no ka kundithiriria uyu yake etagwo atia uyu etagwo Stylex na ndo marore muno Stylex Tours ndigo ina makisi muno kore muno andu na ndume lakini mbona mtu akufanya hivyo unajua huyo Stylex anafaa Number 1 Quickmart walikuwa wamekulipa kwenda Nakuru. Number 2 Kameme ilikuwa imekulipa kukuja Nakuru. Number 3 ulikuwa umetoka V-Sport. Ukiwa umetoka hiyo asubuhi. Number 4 ulikuwa uende club hata maybe the Mark. Then Saturday uende club ingine na Sunday uende Luna. Hiyo pesa ukiconsolidate ungeitafuta hapa. So ulienda huko juu ya mafans wako wa Dubai. No, that was so sad. You don't go for money. Hakuna pesa ati nyingi utamake ukienda ati huko nje. We go for meet and greet your fans. You know what I noticed? Nikimudusha tokile airport. Your network Stacy. Kana immigration. Network ya beshoke. Tutingeria. Ready tata mimi. Okay, merudi. Nunua data please. Nunua data. Kuna jipanga mama. Kuna jipanga. Nunua kiwere. Nalipwa. Aterere. Mudu na kesi nyingi muno makiria. Ndagi kuhiriria hadi. Stylex. Spell the word Stylex. S-T S-T-Y-L-E-X. Stylex Tours and Travel. Niguwareita. Etago Steve. Etago Steve. Kogo tikirafu enakio Dubai. Gishira na kirafu kino. Ni mu Kenya. Ena ciazi ku. Gishira mu Kenya no wathire ku tene no ndumaga ku. No na ndore mekisi ya matangihota kuma ku. Nikida ko ndagithi handu hena camera. Tondu ta ku immigration ndagiyuka tondu agima ku camera citagwo AI cameras. Adipoto. No ku dipoto agitipoto. No na riu ndagikuhiria handu hothe na thigari. Ndagithi airport ndagithi handu hena andu ingi. Riu kara maisha mako hitha ku. You know that is unfortunate. I didn't know that. Na no akina ni ara keneria andu angi. Ambassador wito wa Kenya Dubai ni afati kumenya deportation. Ni macitondu ena kisi nyingi muno mundu ucio na fairo yake ni guderagwo. Ya kudagithi handu hena andu ingi. Abotige turenda kumenya atiriri andu aya events na majete kuhiana agency aria matwaraga iretu aito turu ta kindironire ta ciana citu ikihoro na Saudi na ndo riu macenjetie makaji kunyanyaza aini na ngwiciria kambuni yo tondu ina complaints nyingi muno dia cokete kurora tondu mariti na manager wakwa ene wega mundu akarora akamwira interrogation ugeka research yaku kamenya ni uragwita hihi kamuri mauta wira na yari the first time ndautaga wira nake akora kambuni yake verify ta kameme retu verifyaga I know wakora ina tu scan to gege arathia koya visa cia mundu akoya mbeca cia mundu akakumunengera visa so visa yako yari nduthu aikirete visa induthu ndarikirie process yothe so ndagikinya ku airport ngihold hakwe mathaa kwi nduko taigiri ugo airport. What are you saying? Yes. Nikio tutakunyitaga na thimu. Nikio mutanyita na thimu no lakiri riu mundu agithia kaingenia icanukaga ndaithie gathi hoteli cia kuguo kidogo. No at least ngai ni agutithie twari na tubejana no watutigire na Ikuru